Queen Kendi mwari wa miaka 27 kuma Nterechia Karuma kaunti ya Tharaka Nithi ni atariritie kinyamara kiria akujirire mieri 3 iria aria gukinya nthigurune ya Lebanon kenda kugeria kugarura uturo bwawe. Akiaria na Weru TV na njira ya mwanya augite mathina ja kwandikwa Lebanon ni jama ingi muno kumania na andiki amwe na kinya ndwa ire kujiri gatigati ka nthiguru ya Lebanon na Israel. Mwa yawe ne kirimbe umbithi kuthoma kumania na rugono rwawe na kinya guciumia kuritira ngugi Kenya ni untu nino kuri na thiri. Paul Kabithi ari na rugono ruru rwa mwanya. Mwari wa miaka 27 kuma nturania Karuma wa dini ya Marimanti uraugire kaguru mboya mwanka nthiguruni ya Lebanon nontu bakuruta ngugi irahitiritwe. Ndatumirwa visa iro ndombire kuthinara lakini kila kiandigaririe ndatwera ndeke Kenya andirire bus mwanka Uganda ndathi mwanka Uganda ino ndatwerere ndeke twathi twakinyuka Qatar kuma Qatar twathukia ndeke ingi mwanka Lebanon Beirut. Ihingugiri kwino Queen ya kurutite Karuma mwanka rugongo mukuru uranda amenyagira ari umwayi kumuthambia kumurumirio kumwikira nguo na rimwe rira amama nkathambia nyumba ndathambagia room muwanja amwe na biuro kitchen kwina corridors ira cianja tutiutara iro kwithira ndamamaga inya tha muwanja ciotu nontu bwa wira ciringi gana waria wa nontu bwa ngugi ino mushara ingiri 40 lakini ngukinyanara watwika dollars irankure wa retire nthiguru muno ndare wanda convert to Kenyan money ikaya ngiri 27. Gakwina gitariria thina na kinyamara kira bara baruta ngugi nterino bakurukagira bakina na gwa bari rugongo na ibatwere ndeke neira bakurukira nagu ithe nambo iwe maisha mamu muno bena munagu nonto ginto kia mbere bakinya no tunya wa passport yaku watunywa documents yaku watwika inyoko na thina iri kutiomba kwiruta womba ku rescue maisha maku na kagita kawa watathina waringira bichu babo kwirete bamwe bati gutethia na amwe na thirikari etikwenda kwerewa thina iri gukurukira nara so inko advise youth beto tafadhali okaya kwewa no umbe wetuma kabainya uthenerete uko nkorokia kuthindegoro ira cianja nontu are bainge muno ibakwirete ta Saudi Arabia, Dubai, Qatar bamwenye ibo kwirwa nara watweka utie wira na we yanete mbecha na gamuciari endetie munda na wakinya nara watweka utie wira ukaithira bamwenye ibo kwira street nontu bayura na kwaga umamo na nontu nomire nogo ino awende gucoka kairi kana imubangori kwina ukiri muturire nyonti kenera ucoka nara kairi no ndombe murungu muno kaya kwiwa no ambone mtagu ntetheria ngacoka chukuru nkathirikiria kosira ndari kanyekine KMTC ndarotha community health ukaya kwiwa no ambone urambo omba guntetheria ngacoka kurikiria mathomo ntimbendete kuthoma na inonto kona ngistrago bunde mbona kana no ambombe witethia bwana kiura wa mwiriga wa Kamaro ni the wa Queen uragi kino giake kinene mwana wake kumba gucoka muciari moyo ndi no acheririe namna ya kumaruka ndici anja kuruthata guceria netu na njerie kurira mono akiuragia na taumba kumanga nagu yo binafsi itwaririe no eto mwira miomaka twanjiria gucugurika no bati aputa watugenderea gucugurika waburari itwacokire ndendia kira ndae nakio into tukimucereria ngarama itwendirie kia twena kio na twaromba tubesa bantu no yakwa ni uikwithirwa mwana wetu nacokire aisa akaribwega na nuntu bwagitumie kwibangi no batigirwe nara na still bakuthinira no muno itukuromba ginya bau bena unga ina batethia ngai abatethia bombe ukinyira family yao bethiria nkiripotera Weru TV kuma Nterechia Tharaka Mbito wa Paul Ogwa Kabithi.